Ko spasi jedan ljudski život kao da je spasio cijelo čovečanstvo. Doktorica Fatima Daudbašić-Klempić je spasila na stotine ljudskih života, ne samo tokom rata, već i nakon ratnog perioda. Ono što je mene zaista fasciniralo vezano za ličnost doktorice Fatime Klempić jeste njena jednostavnost, njena humanost, i u radu s njom preko Udruženja Sjaj Srebrenica vidjela sam zaista šta je toj ženi najvažnije. Često je dolazila i nije imala nikakve naknade, pomagala je svima. Znači nju uopće nije zanimalo kako se koja žena zove, kako izgleda, boja kože, odakle, ko je, šta je. Znači nju je samo zanimalo da te žene budu zadovoljne i da ona pomaže Srebrenici. Doktorica Fatima je prije svega dobra i brižna majka i supruga, dobar humanista i čovjek i izuzetno veliki profesionalac koji nesebično pruža svoje profesionalne usluge svim građanima i građankama opštine Srebrenica, ali i cijelog Podrinja. Ne znam, ona je zaista jedna nevjerovatna žena, osoba koja bi mogla biti uzor mnogima i koja bi mogla biti inspiracija mnogima. Prije svega izuzetan je profesionalac u svom poslu, ali ono što je možda danas značajnije jeste da je ona jako veliki čovjek. Prvo sam se nudila da dolazim, da volontiram. I onda kad se ukazala prilika, to se zaista i ostvarilo i već nekoliko godina ja redovno dolazim i kao volontir pregledam ovdje naše sugrađanke da bih makar na taj način dala neki svoj doprinos prosperitetu Srebrenice. Jer Srebrenica je u puno aspekata zaostaje za drugim opštinama, što je meni jako žao. Ja bih jako voljela da je dovedemo na neki nivo da ona bude najnaprednija u Bosni i Hercegovini, ako i kako moguće. Koračić po koračić, ja mislim da idemo u tom pravcu, a ovo je ono najmanje što ja mogu da učinim. I to mi je drago. Kad su saznale dvije žene da sam ja trudna ovdje u Srebrenici, oni su mi preporučili da ja idem kod doktorice Fatime, ko dolazi mjesečno. Nisam znala za nju. I ja sam išla. I kad sam prvo vidjela nju i pričala sa njom, ona je bila tako ljubazna i otvorena i pametna i lijepa prema meni. Mislim, kao strankinja meni teško da pričam na vašem jezikom, posebno kad je medicinsko pitanje. A ona tako strpljivo slušala mene, pokušavala da me razumije i dalje pričala tako polako da ja bi mogla sve razumjeti što ona mi kaže. Znam i privatno da je mnogo sebe dala i uložila, da ona u Srebrenici danas volontira, da pruža profesionalne i besplatne usluge i da pored mnogo nespavanih nekih noći posla kojim se bavi, koji je izuzetno odgovoran i kome pristupa potpuno predano, da uprkos svom tom teretu koji ima, kao žena, kao doktorica, spremna je da odvoji volonterski rad, da odvoji svoje slobodno vrijeme i spremna je da ga provede ovdje sa nama u Srebrenici. Doktorica Fatima Klempić Daudbašić, jedna divna osoba, naša heroina kako je mi zovemo. Ja sam imala priliku da radim s njom na projektu ginekološki pregled koji ona obavlja u Domu zdravlja u Srebrenici. Također sam iskusila i kakav je stručnjak doktorica Fatima, obzirom da mi je vodila trudnoću i porodila me i sada sam majka 8-mjesečnog dječaka. Ja sam primijetila također da ona je stručnjak za taj rad, zna šta radi, zna o čemu se radi. A ja sam mogla da vjerujem odmah da ona može da mene pomogne. A odlučila sam odmah da se vratim kod nje i da ona vodi ovu trudnoću. Kad se pročula ta vijest da je doktorica Fatima jedna od nagrađenih, mislim samo da ih ima 5
u Bosni i Hercegovini, heroji i heroine. Imala sam priliku sretati ljude, slušati ljude, osobe čak su pojedini zvali telefonom i rekli su ako iko zaslužuje tu nagradu, ako iko zaista treba da je dobio, onda je to doktorica Fatima. Ono što je meni nagnalo da predložim doktoricu Fatimu Daudbašić-Klempić za heroinu jeste to da mi svi upamtimo i da dobro zapamtimo one osobe koje pomažu drugim ljudima, koje se ne ograničavaju na nacionalnost, na bogatstvo, na porijeklo i na sve ostale društvene razlike. Ja odgovorno tvrdim da je ovo jedan od najboljih prijedloga, ne zato što sam to ja predložila i što dolazi iz Srebrenice, nego zato što je to osoba koja u svakom slučaju daje sebe, poklanja sebe 24 sata i što je ta osoba svima dostupna, svi je vole i ja ne znam da li postoji jedno ljudsko biće koje neće reći samo riječ hvale za ovu gospođu. Ja smatram da je doktorica Fatima Daudbašić-Klempić jedna istinska heroina i ta heroina u bijelom. Doktoricu Fatimu znam već godinama i neizmjerno sam sretan što je Komisija za dodjelu ovog značajnog priznanja prepoznala i prihvatila prijedlog radne grupe USAID-ovog projekta Pro budućnost i doktorici Fatimi Daudbašić-Klempić dodijelila ovo značajno priznanje. Pogotovo ako se radi o nagradi koja dolazi iz Srebrenice, tu ja mogu reći da je to nešto veliko za mene. Daleko mi više znači nego bilo kakva nagrada koju mogla dobiti na nekom drugom mjestu. Jer je ovo Srebrenica je to mjesto gdje ja želim da dam svoj maksimum i kao čovjek i kao ljekar. Ona ima ljudski osjećaj. Ona gleda žene ni samo kao pacijenata, nego kao ljudi kome treba znanje, kome treba pomoć i kome treba, kako bi rekla, saosjećaj. U tom trenutku kad se porodimo, to je nešto strašno i lijepo i najveći moment u životu. I doktorica Fatima to razumije i baš ona se trudi da pravi da je taj moment za nas koliko može biti savršen. Doktorici Fatimi želim prije svega dobro zdravlje i dug život i još puno ginekoloških pregleda posle kojih će se roditi dosta Srebreničana i Srebreničanki koji će se, ugledajući na doktoricu Fatimu, na njen profesionalizam, na njenu humanost, graditi jednu novu Srebrenicu, Srebrenicu mira, tolerancije i suživota u kojoj će svako moći živjeti dobro i sretno od svoga rada. To je ono što bi ja htjela poručiti svim ljudima. Nije važno koliko je sitno to nešto što se uradi za Srebrenicu. Tu kad se sve sabere, kad bi svako dao po jednu sitnicu, tu bi bilo puno. I neka svi ljudi daju svoj doprinos